Halo, ketemu lagi sama gue, Double C Mukbang. Hari ini gue mau mukbang seblak Bandung. Isiannya ada otak-otak, sosis, baso. Yuk langsung aja liatin gue makan. Ini otak-otaknya nih guys. Nikmat. Bikin sendiri nih guys. Oh no. Tempe. Pedas guys. Nikmat.
Pedes. Makasih semuanya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sehat selalu.